owethunywe isilo ekuveza khona ukuthi kukhona okwakade kukhulunyiwe ngonkosana uNkanyezi kuyena kwesilweni samabandla kodwa wethumela umfowabo umbonisa iZulu ngoba kuthe esibhedlela umkhulu ekhe wenza ilokhuza transplant or sort of bayakwazi lapho ehlinziwe kodwa wahlinzwa kodwa ngesimo sokutetemelwa inhliziyo usebiza isiloko usethi ke indaba ezitha uma kwenzeka ngehamba ngingasindi ngicela ukuthi ubeke uNkanyezi kule ndawo engihleli kuyona uyena umuntu owumnini walento le yalomsebenzi hawu sithi silo hawu wena indodana yakhe endala leyo na ithi iNyangazulu cha akakusindi indodana mendala indodana umfowethu uJJ Shembe hawu kungani wena uzele na nginabo abafana kodwa umnini walento uNkanyezi mhla efihlwa ke inyanga yezulu inkulumo yesilwe iphathisa umfowabo umbonisi ithi ngiyadabuka kakhulu ngokhanjelwa ka ubaba inyanga yezulu ebesimethemba kakhulu simthanda nongumalume wabantwana basendlunkulu njengoba kwazi ukuthi unkosazana uZondi ozalwa uBhombela wegana inkosi uSolomon uthi ke siyadabuka ngizwelana kakhulu ke nabazukulu nabantwana ngokuhanjelwa uninalume abantwana basendlunkulu futhi ke nalokhu kwesasikade sikhulumile naye ngeshwa uNkulunkulu washeshe wasephuca kona amazwi elokhuza la kwambonisa iZulu uma ngabe sebuadictile bawakhipha ngiyothatha icassette leli lomngcwabo lomfihlo kanyanga yezulu ngithi abalilalele ilokho ke nje ngizawungime lapho kwamanje.